Lile ngike ngakhuluma nge-women on top ne-women empowerment kuthi lokhu lokubili le-women on top lisu lasathane leku-overturn-a iplani yaNkulunkulu ukuthi indvodza iyinhloko umfati yena ungaphasi kwendvodza. Now esihlokweni sanamuhla sidabe sikhuluma ngeLubhambo. Bungoti bekuhlala neLubhambo lwalomunye umuntu. Bungoti bekuba u-relationship neLubhambo lwalomunye umuntu. Ngifuna toveta lokho nje. Now libla uNkulunkulu encwadini yeGenesis chapter 2 lisitshela ukuthi uNkulunkulu walalisa indvodza lapho wase ukhipha Lubhambo la indvodzeni wakha umuntu lobitwa ngekuthiwa ngu-Eva kuyavakala. Lithi libla uNkulunkulu indvodza yathi nayivuka yambona ukuthi lolu Lubhambo lwami inyama yenyama yami muhle kuyavakala. Now ingoti lesesinayo ke namhlanje singemadoda asisakwati ku-identifya timbambo tethu, sesihlala netimbambo talamanye madoda. Nabo bubi bekuhlala neLubhambo lenye indvodza utawuthola ukuthi lolubhambo lolo alukakhishwa la kuwe lolo hleti nalo, so luyi-oversize yakho. Maluyi-oversize shothi lingumgajagaja luyakuhlaba. That is why utawukhanza ukuthi emadoda sonke isikhathi aphethwe ngema-heart attack, aphethwe i-stress ngoba khumbula seLubhambo lukhave inhlitiyo ngekhathi kwetimbambo kunenhlitiyo. Nangabe lingumgajagaja ke lolubhambo ngenteka liyohlaba kwayona lenhlitiyo. Bungoti ke bekuhlala neLubhambo lolungasilo lwakho. Ukuthi ubona ngani lolubhambo ukuthi asilo lwakho? Yonke into nje loyikhulumako aluva. Luhlala nje luvuka umbhejazana akubi nekubumnanzi la ekhaya because akushilo Lubhambo lwakho, Lubhambo lwalenye indvodza kuyavakala. Asenginayibekisa nje lento lena kanje njengesicathulo nawugqoke isicathulo lesingasiyisayizi yakho, noma ngabe kuthiwa ngumdlali webhola unelikhono kangakanani nedlala ibhola futhi neligonso libutwa la kuwe, nangabe lesicathulo siyakushisa awukwati ukugijima, uyehluleka ukugijima, ubathi uyaxothoma awukhoni ukugijima. Injalo ke nempilo yemuntu lohlala nebhombo longasilo lwakhe awubi neprogress empilweni, awukhoni uku-achieve tintfo. Noma ngabe wena bowugifted uphiwe, you are blessed, awukhoni uku-achieve ama-blessings akho because luyakushisa lolubhambo kuyavakala. Ngisitsho ngathi noma ngabe ungumdlali webhola awukhoni ngisho nekushada itayela la egroundini because uqala kudrebulwa ngilolubhambo lwakho ungakadrebulwa nangile opposition team lodlala nabo udrebulwa ngilesi sakho sicathulo ngoba sibhlungu siyakumbinja siyakushisa, awukhoni ke manje kudrebula kuyavakala. Injalo ke nempilo yemuntu yendvodza lehlala nelubhambo lolungasilo lwakhe akakhoni nekuthi anga-achieve tintfo aphumelele elifini. In fact tithatha ngaphandle tithi tingakamncobi abesancutshweni lesalakhaya, tonke tithatha ngaphandle tingena ngalesi sitha salakhaya because lolubhambo lolungasilo lwakho luguquka lube sitha kuyavakala. So ngilobo ke lobungoti umuntu longasilo lubhambo lakho akakuhlonipha noma ngangiphi indlela, akakuva, akakufili, akana respect nawe noma akhuluma uthini naye noma ungatehlisa kangakanani. Kodwa nangabe ucondzene nelubhambo lwakho noma ngakuthiwa akunamali noma ngakuthiwa uyindvodza awukafunzi yena ufunze kakhulu, nakabona wena ubona inkosi yakhe ngoba uvala kuye ukuthi ngaphuma lapha mina kuyavakala. Kodwa lolo ngasilo lubhambo lwakho angikhulumi ke angakuthopha angaba heavy la kuwe abe nemali kwendlula wena noma ke afunze kwendlula wena uvele abe yi-top heavy fraction, wena nje ube lite ube siyeti laphambi kwakhe. Nangabe uphethwe lutinyo ufisa ngathi ngabe likumukula kakhulu noma ngathi yebo manje ngiphethe uthi likuphethe kancane ngathi ngabe likumukula kakhulu kuyavakala because yena sonke isikhathi ufisa lokubi la kuwe ukuthi kwendeke. Nawe uthi hey uyathi ngahloleleka ngasukela ngizibani wangiphoca wangithuka wathi ha amana mangale hawu ukuthukile nje kuphela ingathi ngawushayile
nakukushayi. Uyayibona le mvo le akusilo kwelibhambo lwakho lo. Sonke isikhathi ufisa lokubi ukuthi akukwehlele lokubi. Now emakhaya ke lamanyenti ayafeyila akakhona ukuphumelela empilweni because kuhleti timbambo temiti leminye. Lo muntu lona kufanele ngabe ulubhambo lekhabo khashana kodwa utowendaba ubhambo lakhaya afika lihlipite nje likhaya lihlipite ingako kuvuka abathakathi kuvuka emadevelopshipa kuvela in because lo muntu akabelongi lakhaya akasiwa lakhaya yena ubelonga le ekhabo khashana. Agucule impilo yendvodza ibe munyu ingabi mnanzi. Kuyavakala ngikhuluma ngani ngemfati longasiyo lubhambo lwakho. Impilo yakho uyayiflatselanisa uyende ingabi mnanzi. Kude i-achievement empilweni loba nayo ulahlekelwa sithunde uyindvodza noma khuluma nawe emkhathini webantu uyakudlathula nje akanandzaba because akakufili akudzingi in actual fact ukuthi umfati uzomphakamisela live kuze akulalela. Umfati nje nawumbuka nje so vele uya-understand ukuthi baba ufuna kuthini because uyakufila lubhambo lwakho ke lolo. Ungakakhulumi lokuningi ungakathethi uyala kanye kuvakala lolo ngasiwo wakho noma ungakhuluma ka100 akeva. That is why utawuva ukuthi nyalo sogwadlile umfati sophingisa lena indvodza because akabelongi lakhaya lo muntu lona. Akabelongi lakhaya lo muntu lona regardless ukuthi unako konke umendela everything. The fact ukuthi akabelongi lakhaya la uyawuqhubeka ende tindvo letimbi agwadle endele kwanalokwa kuyavakala. Futhi ke umfati nangabelongi lakhaya ubonaka usebenzela ngaphandle akamind ukuthatha yona le yakho imali ayodizela lenye indvodza ngale yakho imali ayodiza phambili. Luphawu lolo ukuthi lo mfati loyo akasiwo wakho akusiyo lubhambo lwakho wena uhleli nelibhambo lalomunye umuntu. Futhi umfati longashiwe wakho ucontrola ngilaba bakubo baneshay lenkulu kakhulu la kuwe. Ungakhuluma kona ubona kuyevakala wena noma ungakhuluma ini akuvakali kuyabanza hleke kuyabanza nje akuvakali. Na ukhuluma wena kufanele mlosutele emandini umshudo wakho awunuki kunuka lo washekhaya kubo nemadvodza lamaye emkhathini wemadvodza lamaye nakhuluma nawe uyawahlonipha azalalise emehlo nakakhuluma nawe unyusa timbumulo ngathi uphethwe yisayinasi awusilo ke lubhambo lwakho noma in fact akasilo lubhambo lwakho. Now lobungoti emadvodza lamaningi ayathi sola ngoba sekalewele leJordan lendvo lena ayibone kusesedingane acabanga ukuthi kumbe kuyawuphela. Let me tell you this thing. Umuntu asesesingani sakho ngilapha kufuna ukukhombisa khona ukuthi mama bani nawe nomuti uma aludlambedlu leso sikhathi leso don't expect ukuthi utawushinja lapho because lesikhathi sekujola ngilesikhathi sekuthi market ngilesikhathi sekucampaigna angavele akhombe lapho lokuthi uludlambedlu yathi ukuthi utawuba worse ungaze umshado. Sure itsineke madodana sinele weakness yekubeketela sithi awudindoda itawulunga lokubeketela kwende emadodana lamanyenti asheshe afa lamhlabeni emadodana lamanyenti asheshe ancanzeke afe lawo madodana lawo lefako akabulawa yini abulawa ukuthi ahleti netimbambo talabanye abantu. So lubhambo lolunye umuntu alinandzaba nawe alinamunyu noma uyagula noma unjani alinamsebenzi alinandzaba because awubelongi kuyo akabelongi kuwe. Noma ugula nje nakananza akahelwa akashaywa ngilutho akanavalo awubelongi kuye. In actual fact ufisa vele ngathi ungafa umuntu ke loyo longashilo lubhambo lwakho. So lobungoti ke noma le weakness yemadodza ngilokubeketela kanzi kufuna lesikhathi sekudaythana lesekujola ngilesikhathi sekurealize sekubona ukuthi lwami yini lolubhambo lolu noma kusilo. Egcineni lemadodza athi sola ngeke ngesisho sesibafati bathi sola kuba nemadodza wara umfati akathi sola because umfati uyathi ukuthi akusilo lubhambo lwami lona angene ngamabomo emshadweni mhlawumbe ungeniswa yini ubona le ndodza athi nothile ime kahle wara angene abe eva ukuthi uyathi kuthini abona ukuthi phela mina ngibelongi lapha angaphumi kuleya nyama leya angisilo lubhambo lwalapha kodwa angene purpose we don't
ngathini asibaveli-ke ebuhlungu kude vele in actual fact kude umfato ekusolayo ngengena emshadweni ukuthi ngiyakusola ngangena kude uma kusola lo mfato usukade endisa ngemadoda lafanele eve ebuhlungu ngathi isole because indoda isuke yona icabanga ukuthi ilandzela luthando ilandzela lubhambo lwayo kanzi ilandzela lubhambo lwalenye indvodza